He all India radio in medium wave meters at somli point per kilohertz somri panile FM megahertz pathum point pang in the Hmar Hmar program ani Vaisun chanchin tharpu ngai ta ngai thatu han latu leng hung klang moi tak tak hai ngai thla na nei ta Prime Minister Narendra Modi in man ki ba ta athuril mar thonga in le ngai thlang na bokati tu hin ai hun masat tak le ratlang apakhan na dingin Indam tlangam ti hla lal big li mai sak longai tlangai te hi hlangai nu ma hung tlang tu hai infal lang gol lai manayan thok ram nga zurin fi mate jk in fi mate zarjo sang le asu ngai ai zo lain thok tlang thing lim zo kho thing an thok jehova le nehemi hanan hung tlang longai te Jun le zu le zar noya rei toi hai lim ten lengin tu hin ke ka tron ram an dang ta in dam tang am le ka jun le zu ha in dam tang am le ka u le nau ha ai kar lam tlong ri anga sei ka ngai nge ai run ka ngai nge ai run trun trulin ai run sum le Carmelo in la sen kom Tui sika mi joy len tu Jun le zu hi in hil no ning In dam tang am le ka jun le zu ha in dam tlang am le ka u le nau ha ai ka lam thlong hui anga sei ka ngai nge ai run ka ngai nge ai run har sana le bei dong na lungai na katok jangin nem tu la mong tu ngain ka chun le zo zilang ka ko la in dam tang am le ka chun le zu ha in dam tang am le ka u le nau ha ai ka lam tlong hui anga sei ka ngai nge ai ru ka ngai nge Tuần lâu ca lắm la xin không Lúc ra đinh tâm này ta hôn rô đất lung pha lê Dùng kim tên ta răng lên ta ngày đi In dam tlang am le ka chun
la zu hai in dam tlangam le ka u la nau hai ai kar lam tlong hui anga sei ka ngai nge ai run ka ngai nge ai run Arampe ka mi pui kumsong pori ka in thoka chung ting hai COVID-19 vaccine atlona ain kap seng thai na dingin sarkar chun na satakin ma alaka ngai thlatu hai in tla da lawa film khurding ain ngen ani asan chu COVID-19 free hi ai risel na le hring na ta dingin tri alane jing ani athai phot chun mani in luma in thoka suk lo hi athatak ani I mani tia lo thai lo thila suk atul ani chun hing dan pali hai hi kengko ro murle nar tum ro mi le kar in latin ro mai le ko suk fai ngun ding vaccine in kap COVID-19 le in zoma hri num in ai ani chun national helpline number 011233978 le 1078 anole Manipur helpline number 0385241166 le 1800345318 phone elro tu hin chanchin tharlor khom longa tlangai ti apung tu ramngai zone fe mate Darkar som ni pali lim takhan Manipur COVID-19 na nami zaruk som ruk paku lai mosuk tharbel sa ani hi hai lai hin pasal zathum somli paku le na mai zani som thum ani COVID-19 case musuk thara hai hi Imphal East an thokmi som ku pathum Imphal West zani som ni paruk Thobal som ruk paku Bisnupur som saripanga kakching somri pakhat ukhul pathum Chotanpur som saripakhat Chandel Pasari Tamenglong som pani Tengnaupal som pali Kamjong pali Pherzol pakhat le Kangpokpi som pasari anni Darkar som ni pali veglim takhan Manipur COVID-19 na mi jangale paku hai chu enkol dam annia mi som paruk anthibel sabok tu chena COVID-19 laya thi Manipur mi za sang le za le som ni pali antlingta Manipur COVID-19 pai mosuk tapopo mi sing ruksang sarjaku le somri paruk antlingta enkol dam tapopo mi sing ruk sang le somthum parit antlingta bok tun COVID-19 na mi sanga lazari le somni pali an me Manipur COVID-19 na enkol dama tapopo hi za somri paku point somsari parit antlingta ai thula na nung takin atar lang dan chon COVID dam to in kap tapopo mi nuinga singthum sangkhat le pali antlingta Darkar som ni pali lim takhan oxygen cylinder D type sang ni zani somli pathum le oxygen cylinder B type zathum som paku hai chu district hospital le sarkar insuk na mun le sarkar dam do in a high pek dok anni mi tu el kham oxygen laka harsana atuk chun anrang thai angin medical advice lak annole covid care center panchot elding ani tulna a chun helpline number covid control room number 1800345318 home isolation helpline number 0385244130 annole 0385244131 phone elding ani Tokyo Olympic naiding me kachun India me sports tinga team filler rambung ming nga in khelding hai chu lomlu na annai ani India minga Tokyo Olympic khelding Manipur mi panga laizet anchanga chhuai chu MC Mericom boxing Sushila Lig Mabam judo Saikhom Mirabai chanu weightlifting
Pukrabam Sushila Chanu le Nilakanta Sharma Hockey India team hai anni hing in khelmi hai hi gold medal unlock chun cheng vaibel sikhat le nui som ni lomanin donganta silver medal alak chun cheng vaibel sikhat le cheng vaibel sikhat lomanin dongati chun bronze medal alak chun cheng nui som serpanga lomanin pekninga ta chun Tokyo Olympica thangpo po hai cheng nui som ni panga lomanin dong seng bap anti tin CN Biren Singh chun rel Meghalaya State Sarkar chun aram sunga COVID-19 case musuk thara hai hi za somku delta variant ani thu atar langa Meghalaya Principal Secretary of Health and Family Welfare Sampat Hmar chun Meghalaya a COVID-19 ripai musuk thara hai laya za somku hai hi makdanglam tak anni lain mitin inveng film kurnok zu sengding in rel darkar som ni palilim takhan Meghalaya State a COVID-19 ripai mi zalile somruk pani lai musuk tharbel sa ania mi zanga som sari hai chu en koldam anni ve thung darkar som ni pali veklim takhan Meghalaya State a COVID-19 ripui la ya thi mi panian an uma COVID la ya thi tapo po mi zari sompaku antlengta tu hin COVID-19 ana mi sangli zanga soma parit an la mektin ai chanchin la computer rel Meghalaya State West Khasi Hill District Headquarter Nongstoin muna oxygen generation plant bola mek chu tu tatla zo man ngai bai sei ani hi oxygen plant hi Nongstoin Civil Hospital bula bol ania zo ani huna minute khata liter zale soma pai apek dok thading tin medical superintendent of Nongstoin Civil Hospital chun arel Haryana Sarkar chun corona lockdown chu July ninga chen suksaiding in apung lang derta hi hun sung hin research scholar le laboratories a practical class nai hai ta ding in university campus hong niran ate tin ai chanchin la khom tu chun a hrel zani khan Gujarat State a COVID-19 dam toy min nu ni le singli lai jetin aning ka pa hi hai lai hin kumsom parit an thok kumsom li pali mi nui khat le singli lai an thang zani ve khan Gujarat State a COVID-19 ripai mi za som pani lai musuk tharbel sa ania mi pathum anthi State Health Department chun arel Bihar Education Minister Kumar Chaudhary chun boruk hi thatting apan pai chun July niruk chungting inchuk na mun hai hong ni tang ati tin arel paidan chun ni kum April ni som paku COVID-19 ripu indar laya inchuk na mun khar alone ta tu ko ma dingin university le college high offline class lak tran ni pho sin tin a hrel kang hai po kho vaisuna dinga chanchin thar lor khom eng thai hai chan ne Tuihi, Faidawin, Sukbalole, Inseklovin, Mongtum Sengiti. Kay Reverend Dr. Lalrosim Somate,
Principal Evangelical College of Theology le Moderator Evangelical Assembly Church hin inreng in mangai na chibai ka hung buk cheu voisun chenin eiram le khovel pumpui COVID-19 thrileng lein alabui mek zinga COVID-19 thrileng hi alatop no Adam na ding dam doi sim su ka ni ma chu fingkhur taka in veng hi athatak ani hi thrileng laka I him thei na dingin midanga in thok fitrup ka hla umla ikut sok phai jingla tuli suk phachun mas bun jingel ro imanitia in khule khosik inaya ithu ka hasa view chun athang puiding che in number pakhat bil pasari panga 1075 a Kibat episode of Voice Som Sari Paritna Martunga Inlet Lunga Tlangaiti Kakule Tui Hai Chube Man Kibat Hunahin in Zona Hai Tam Taka Umlaga Tuta Chung Sudang Lambig Win Ken Zona Indon Katitseo Tum Ania India Mi Masatak Mimala Olympics goal late In Kelnam India in goal Alak Ron Takta Sun Tuin Kel Team Mi a medal La Ron Takta Karul Hai Zona don nahi in mi hung don no khama my golf dota in mi don chun Tokyo Olympics a ding le in zomin lomman in dong thei ani karul hai Tokyo Olympics a shille in khel thim milkha sing ka theng hil no a hunlim ta khan corona le in alo boral ta hospital a lai khan kan big pui mana tu ta Tokyo Olympics hung thlung ding le in zom khom hin airam io in khel ding hai khom na chata kain fuina thupeding in kashila ama khom an peilizing na shi in aman lein ei dit thlang na khom ei thlang theitano ani ei tumru chun hlotling na ei changlak ang bokin Tokyo fading high khom hi khuti tia in thoka hungwong an ni province chin kha in lo shi chun hi chen phak theiding in nasatakin chang alaka Maharashtra state khute pakhata in thok hungin archery a team ani anu le pa chu kut sin thomi anni chungang bokin ne ha goyal chu hockey in khelding in anu le unau hai chun cycle fact Khang hai po ko su na dinga ma program ai lo mang thai hai chuan ni All India radio en fa jinga chanchin thar bu ngai ta de boradam sang pui in pathin in pang la sak hai ngai thak na nai ti janting darli min som ne ani ta vai su na ding nai hona tok ta ma program ngai ta tu ha in reng